Kapun kepala long hype bah hakini gisngi mentah kila launch jaka bat kata kedai ka Realme P4 Power. Ngatara labun na pedang jongpi pelaya tip ya kedau bakal long hype. Lane babun ki baya keren cepang jong kene kapun. Kata kedai na kedau jong u bateri jongka. Namar kene kapun kandai ke Banangkong hapo India kaban ai dau bateri balong kum upar bang haka kapasiti jong u. Kata dau sipeu hajar iwe mAh. Ngan sabatai detail ya bateri jongka haki benta jong kene video. Tekum tawat ya skip sapit nadu basdang hadu bakut baping sio tu syai. Haki normal negi regular size jong ki pun em ban aida bateri bahek kapasiti kum ne em kam long kebasung. Na kata kadau ken balak bena kubor bah kana kepun. Bad haka dor baki la launch ya kana kepun kadang biang lane kadang long justified. Namar wat haki ni kisngi barem dor jong ki pun temai ru em kidang la ban ai haka dor babin. Ngan saya tu ya ka dor jong karu haka na video. Telada piskim pinsamis ya kita ki benta. Ngalap haka naga channel jonga kidon kato kan ngut ki bajuan pen daga baju skim bat ki bawan komen pat kanno kador wad haba ngala de ban yathu ya kidor jong kino ki pun ki banga batai haki video jonga takata ka peni baki apit ya ki video daga baju skim te ya ki bakum kita ngasu ignore ya ki komen jongki namar mento ayu mo ban reply ki bawan ban pet ban tip tang ya kador ki bakum kita ki de ki bamdon kata ka patience lana ka jing asya ban sngam te anyways haka naga video ngin nyepit benya ya kita ki features jong kanaga Realme P4 Power ngin sedang syua haka design batka build jangka ka design jangka taka compare kendiat mo na gitu kiwe ki barang de haka naga juk ka series ka P4 series namar kaneru kadang de haka naga juk ka series ka P4 series bat kata ka jing eper jangka kendiat ka de haka to ka benta jangka to ka kamera jangka nasait nang to namar lada pipet ya ka naga design jong kini kiwe pan bat kane pila ban itu syai ya kata ka jing eper jongki kendiat namar haka ne haka to ka kamera modul jangka nang to nasait kadon ya gitu ken jalan la nagi strip semua nang to te haka body naga frame jong kapat kila senada ki plastik laneki polikarbonat bat haka to bak jong karu ki senada ki plastik laneki polikarbonat 100 ki long matte finish laneki don ya ki texture ki balong rough teh ka thickness naga jing ruben jong kapat ka poi khandai point iwe bat ka jing kia jong kapat ka poi ars pa khat khandai gram hang ne te ngayaro ya kanaga Realme nalor bakila ada bateri bahe hadu kat toru kidang la ban maintain ya ka weight bat ka jing ruben jongka laneka thickness jongka namarda ki pun normal ru em dang don ki pun ki bakam kia wat ya kana ka pun ru kum ka to ga iPhone 17 Pro Max ka poi hadu ars pa lai gram handre kan nepat ka poi kum to ars pa khat khandai gram te haki sim card pat ka support dagi dual nano sim card bat hak IP rating ki ada ga IP68 bat ka 69 kamut kala long ka water resistant nang ta ban unlock ya kana ka pun ki ada ga under display fingerprint daga taka optical sensor te haki color spot kana ka pun ka don laijan ka banangkong kata ka trans silver ka baar kata ka trans orange kabar laipat kata trans blue temen tapan ini poi haka display jongka kajing hek ke display jong kana pun kalong 0.5 inci kala kam hek ma kendiat kana display jongka bat kila ada kata 1.5K 4D curve AMOLED display kata 10 bit ke HDR10 plus ke 100% DCI-P3 bat kata PWM dimming ru ka don haka naga display jongka nak tah ka refresh rate ki ada ka 6.1 Hz bat hadu ars pa 1 Hz pat kata ka touch sampling rate ki ai ha ka brightness pat hadu kan rus pa nits kata ka HBM lane kata ka high brightness mode jongka bat hadu riu hajar sans pa nits pat kata ka peak brightness jongka bat ha ka to ka screen to body ratio jongka pat kayo hadu khandai %. Ta kamut kila kamrit gitu ki bezel jongka lane gitu ki benta bayong kata ka display jongka te ha kana ka liang ru kala kamlong i clean kata ka display jongka ban ngaklet ban itu katkum balakam daga company em kana ka display jongka kala support HDR haka Netflix ru tenang ta ban yada ya kana display jongka kila ada kata ka Gorilla Glass 7i ka display jongka ta ya ka dor jongka ta kala kambiang temen tapan ini poi hau chipset lane processor kila ha kana ka pun kata da MediaTek Dimensity 7400 Ultra bat 1 nanometer kisnayo bat nalor une kadon sa uwe uchim uta ude u hyper vision chip uta unyarap ban improve yaki visual lane yaki frames kamtam hakapor balak kai game te habaya paipan ha une umen processor jongka une processor mentagis ngi ulat long popular bha haki pun ki bah po arpeu arpusan hajar bat ude ru bakam improve ya uto 7300 te kamut une ru lakam bit hi ka performance jong umde ru batlot tan hak an tutu score une processor ulak kenjo syaka similian teban lek kai game kum haka bijamai kana kapun ka support daga 90 fps temen tapan ini poi haka software jongka ka software jong kana kapun kila ada ka Android 16 baru ta Realme UI 7 license name kin aya kata ka OS update bat hadu source name kin aya kata ka security update te haki AI features ru kila don kato kana teli ki ai haka na kapun temen tapan ini poi haka RAM bat ka storage jongka kana kapun ka don lai teli kita ki RAM bat ki storage variant kabanangkong ki ada ka pra GB RAM bat 6 pra GB storage kabar ki ada ka pra GB RAM bat ars pa 10 GB storage kabal lipat ke top variant jongka ki ada ka khat RGB RAM bat ars pa 10 GB storage
Kajat RAM kila kena kepun kata daga LPDDR4X bat kajat storage pat ki ada ga UFS 3.1. At least kila ai daga naga UFS 3.1 ha kena ga jet storage. Namar hadu mentah ki sengiru dang don ki pun ki ba ai tang daga taga UFS 2.2. Ki bawat hadu lai puwe lai pu arhajar ka dor jong kiru kidang ai daga taga barim. Te mentapan ini poy haka kamera jongka. Haba chupet haka dur jongka ka i kumba ka don lai teliki kamera jongka. Andre haka jing sisa ka don tang ar teliki kamera ki baterai kam. Kato ka banang kong ka main kamera jongka kila ada ga 1 megapixel. Bat kala support ruya ga taga OIS. Haka sensor jong kato ka main kamera jongka kila ada ga Sony IMX882. Bat haki video ka support daga 4K 30 fps. Nangta haka to ka kamera ka baarpat ki atang daga 5 megapixel kataga ultra wide kamera. Haka front kamera jong kapat ki ada ka 100 megapixel. Bat haki video ka support tang daga 1080p 30 fps. Ka kamera jong ka ta kim da fokus tan haka kamera kim da pembun tan kita ki features mo. Handai lai tu pat ba ka to ka main kamera jong ka ki kambiang ki dur bagation. Tamanta ngin nyepoi haka main highlight jong ki kata yao bateri jong ka. Kumba pila etip bahaka ne kila ada uta usipio hajar iwe mAh. Bat charger pat ki ada prape 1. Bat hadu arpunya watt pat ka support ya kataga reverse charging. Ya mentah tang kena kepun ka balak support hadu arpunya watt kataga reverse charging. Kataga reverse charging kamut kajing support ban charge ya kiwe pat kipun na bateri jong kena kepun kamut la long kum upar bang. Te don apdeng jong pi ki balong artetin habala he kana ka mAh jong u te ulak ban pthe ne em. Teka ansar ka long M kano ka company ru M kanom ko abakan jia kumta namar lada jia bab thai tang ka we na ki similian teliru kano kan kata ya ka reputation jong ka company nalor kataru barok ki brand ki bakam pau M ki de ban follow ya kita ki safety regulation lem kumta kinom la ban launch ya kita ki phun jong ki kino ki pun M haswa bakin launch kin ha ban yai lengba ka jing page benia na ka jing bisar jong kata ka baki code ka BIS lane kata ka Bureau of Indian Standard kane ka BISM kade kata ka National Standard Body jong kari India ka ba page benia ya ka safety jong kita ki electronics haswa bakin launch pajba lada kipas barok kita ki safety standard kin sayo ya kata ka certificate na ka BIS bakin la ban launch ya kita ki products jong ki lem kumta lada kimpas kinom la ban launch tehaba kila de ban launch ya kana kapun kata kamut kala pas lut ya kita ki safety regulations namar kano ka company haswa wakin pelat commercial ya kata ka product jongki kila de ban le ya kita ki thorough testing kum kata ka highest temperature test ka lowest temperature test nang ta kata ka bending test ka high pressure test bat sibun kiwe ki jet test teh ka bayde bat bateri jong kana kapun kane ka Realme kala at hadu santli kita ki protection layer kabanangkong kum kata ka next generation safety undercoating technology kabaar kata ka safety clearance design kabalai kata ka thicken CU AI foil kabasaw kata ka smart power disconnect protection kabasan pat kata ka cell and protection tape bat kat kum bala kam da kana company M une bateri jongka unjo hadu khan rus pa san peusin kata ka charge cycle kata ka charge cycle kamut katno sin pi charge ka nadu basdang ban padon kam hadu bakan des new tekat kumbala itu bahkan yo hadu khandrus pak san peusin kata ka charge cycle tekum ta suppose lada pi charge ya kana pun cisin haka arsingi em kan simpor hadu pras nem bahkan kut kata ka charge cycle jongka hadin bala kut kata ka charge cycle jongka hangta pinyui kan sedang ban hiar ka bor jong u lane kata ka backup jong une bateri jongka telada kumta kane hadu pras nem kata ka charge cycle tekala biang mo kata ka lifespan jong une bateri jongka namarkat hadu kata ka pras nem ngatrai la dehi ka por ban keliang da ka wepat ka pun temai teman-teman ini pe haki wiki features jongka karena kepun kadon hadu kendai tili kita ki 5G ban wifi ki ada wifi 5 bluetooth ki ada bluetooth version 5.4 wire blaster udon ki mic ruki don dagi arteli ki speaker ruki ada ki arteli lana kita ki stereo speaker how to USB port te ki ada USB 2.0 teka NFC port ki klep ai karena kepun bat baro ki sensor ki badan kam kila download teman-teman ini poy haka main kata kade ya kador jongka teka dor jong kana kapun kasdang nadu ka arpusan hajar kendai spa kendai arpundri hajar mo kata ya ketuka prajibi ka ram bat cispa arpu prajibi ka storage handre lang bagi bang offer pan kan yo diskon ar hajar na ketuka dor tra jongka kamut kan poy syaka arpusa hajar nang ta ka dor jong ketuka prajibi ka ram bat ar spa san pundri jibi ka storage pat ka poy arpunya hajar kendai spa kendai arpu prajar mo kane teka neru kan longkum juhi kan yo diskon ar hajar na ketuka dor tra jongka lang bagi taki bang offer kador jong ketok wiran jong kipat ketok kat RGB ka ram bat ars pak san pundri GB ka storage ka poy hadu live peu hajar kendai spak kendai live we hajar mo kane te kan neru kan longkum juhi kan yo diskon lang bagi bang offer hadu ar hajar na ketok dor try jongka lada yo ha ketok dor ba yo diskon te kan pun kadang ya habat kito ki features jongka namar lada pide ki basa haki jeka ki bakam thut ka lain
lane ki ba kham khlain ban lik travel lane ki ba lik tre sya ki jaga ba jengai kana kapun kabyang yapi namar pinam don kam ban charge regular ya bateri jongka takumta hakatu kador ba kayo discount ta kana kapun kadang byang tementang ngatrai lang ba kana video jenga kan ajimto yapi sibun ban singatu ya kita ki features jong kana kapun telada pisnga yo jumto na kana channel jonga singa ba ai ka like jong pi bat ka to ka hype jong pi ha kana video bat subscribe lada video ki badang thamai ha kana channel tingin nyesiam hakawe pat ke video jonga kuble sibun